Sad ću da više. A? Ali kad se čuje malo F6 kako ogrmi. Aj, se ne treba da pričam. Evo, kobra. A? Vidi kobra. Gdje se da pada? Dizel, brate, dimi. Evo ga, lesi se vraća. Probio se. Što on isti vojkom vratnih naleta na plete. Vide dok ne kreću, tamo dok se ovdje snima. Ja se ovdje otvore. Ono stoje, on leti Kao kobru da radi. Ali mislim da nije full. Ali može da radi to. Koji može da radi? Može i ovo. 18.000 metara. godine prvo javno prikazivanje aviona MiG-29 na zapadu izvršio tokom poslednje grupe od 6 aviona MiG-29 u julu 1986. Već 1987. godine prvi avion MiG-29 učinio zadnjeg u Ovo Lazdanci. Po aerodinamičnoj MiG-29 je klasična modifikacija aviona u polje. Istično se ističe krilo pravljeno odlika sa uglom vremena
para zbunuli rata od ove voznice, svako ovdje po 200 dinara. Ovdje imaš minimum 20.000 dinara, to je više. element borbene živosti, preživljavanje u borbenim dejstvima MiG-29 je samo početka razmatra novog A to tamo ne uči ništa. Sve smo moralo prihvatiti povećanje mase i cena aviona. Mamci. Što prelazi? 1 km u punoj brzini. Pa što su 15 sekundi izvinjeni? Ništa. To je malo, ne? Malo, ja kažem, kojom brzinom preleti 1 km za 15 sekundi. Znači za 3 minuta prelazi. Ma loše si ti izračao, vrata. Sam se, nije to polja. 15 sekundi 1 km. A tu pretrčim za 15 sekundi. Možda 10 km. Mnogo malo, mislim, mnogo je 15 sekundi za... Računaj, 22 maka je. vidi, 2300 km za 1 sat, sad tu imaš 3600 sekundi. To podeliš to ti je 630 metara. Ma loše si ti. 29 inače organizuje Dobro ste nekako 10 km. Ok, se zrate pa, malo da se varijantama prvenstveno, dakle ima poboljšanje performansi, Ajmo, jedemo nešto. Sve će ovo, ja?